Vaya más anil ya muskawle kuletum behanildi ashkahun qalne balchak aynetum behanildi ashka yuhun julhil dinani yuhtol ayon ashka machjelon meshtolon ma ashka hantah machjelon shojehun komunahil chi ulhil hundilah baldashini hantah kufilal yuhtol asan chayechi ayopiso hun untihu chi ulhion elo mataman kayo shunshin ashka bayhantah mazanile acheh kale kopo hitol ibuni kalyechi haloniko chatol yasha al matol chikon shiva bay baltaman kayo ashka tu yutol ashka yowalin chikon hilo ashka tu chihilonitze hantah chihe hut halonin kal hilon achane yukotik anhobal yutushin joakahun auti balbay mazanil hantah acheh kal kopo matak apashok shakuntilaim cholilal ashka tu kamchi Kawya wale chokoy kuqane y churgio eso ko examen kai di akhra pai academia la shiloni anda pachaham ko na ali bar possibly hilna ho ma sham ko konza ko na bali ban kawya tumal yelter ya tumal tiuni ya tumal leer porque man masan lo chukilo na kuno tanuri ko khawal ko ti na chiwal vaya Chiscoy inicial unin con anesti y ahora en cada tocho haloni ashkanani como reconocido con yin conocerá entonces yo ahora en cada tochi chuhialoni chuho ni chuho haloni bache con anesti hay cada mi mano hiela no que chushal que guachunco haloni y la inadila hay que cambiar la lengua chelar pero te dio a la siento chico cuico ya un becona hasta chisco y hay un ane hermoso hay tu cachorro cuyo ne coyalish coyal un becona guata chuya lo cuyo mis cane y guata mejor te chuse el café un abisti chi el tojins bi konobal ti hal ankobal yet Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala.